Tukiabudu kimwili, tukiburudisha na kufurahisha mwili zetu, tunafukuza roho ya Mungu, tunakaribisha mapepo. Kuna muziki aina mbili. Kuna ile imetungwa na roho ya Mungu na ile imetungwa na shetani. Shetani alikuwa kwa master huko mbinguni. Si unajua yeye alikuwa anaongoza ibada. Kwa hivyo anajua muziki zaidi kutuliko. Sisi hata hatujui kuabudu Mungu. Maana Mungu anaabudiwa na malaika mbinguni. Hatujui, hata hatustahili. Sisi sio malaika. Sisi ni wenye dhambi, binadamu chafu tu. Tuna uwezo gani ya kuabudu Jehova ambao anaabudiwa na malaika? So tuache kiburi kando. Ujuaji yetu tuache kando. Kujionyesha sijui wewe ni national ama international worshiper, hiyo pumbavu wachana naye, itakupeleka jehanamu.